Na unutrašnju liniju kapka najpre nanosimo belu olovku za oči, za vizuelno odmorniji i bistriji pogled. Superstar eyelinerom izvlačimo sasvim tanku liniju od ivice oka ka spolja, povlačeći blago na gore. Zatim, pokretima u oba smera izvlačimo ravnu liniju od sredine kapka i spajamo je sa tankom linijom koju smo prethodno izvukli, praveći tako željeni ugao eyeliner crte. Upravo taj ugao vizuelno podiže oko, što je i glavna funkcija eyelinera. Superstar maskaru sa efektom veštačkih trepavica nanosimo samo na gornje trepavice, da bismo zadržali vizuelno podignuto oko. Po želji, eyeliner liniju možete podebljati, popunjavajući liniju pokretima od spoljašnjeg ka unutrašnjem uglu oka. Nanosimo najpre crnu olovku za oči na unutrašnju ivicu kapka, i gornjeg i donjeg. Na ovaj način oko je optički suženo, ali istaknuto. Gel Intenza eyeliner sa tankim vrhom četkice pogodan je za izvlačenje punih linija. Smer određujemo izvlačenjem najpre nešto tanje linije, a zatim u nekoliko pokreta, čak i u oba smera, pažljivo dorađujemo eyeliner liniju do željene punoće. Na ovaj način postižemo intenzivniji efekat eyelinera i mačkasti oblik oka.